Dami lapa. Apa sama di lekemper. Ini pun satin euy. Halo. Beda di maka gedin. Bade ro mayon. Kecekan na mga dek lakon na din. Iya. Bade ko laga dia ya. Saya ngale dan teh bingkok le. Iyon. Kan tomat sa binangko. Mau setir itu somat wajib menang. Kira kan pakai patu sama untuk caleb sih. Mencar ajar kan. Yon. Masuk ke nak din. Tunjuk nak din. Din, kaki tahu ya maksud kok manggil kaki. Enggak, Yon. Budak apa? Deh ya din. Sengko resitnya teronya lo ke. Itu udah ramai Yon. Din, dek remah. Di sengko kaki repati tangting sukses. Bisa kaki. Bisa, Yon. Terus apa sih kalau sengko? Untuk sementara ya. Kaki tugasnya baraki tangkap mulai sengko kenal di masyarakat. Iya, Yon. Sengko lamang kada. Nyebarakin ke kaki. Iya lamang kada. Apa? Apa sangat dulu kemper? Si kemper ni sobat tak boleh beli. Kalau polong tu ni. Polong kecil, bitang saper. Lepas beri keputi semua dah kapi. Ya, are.
Pokoknya kesiwi kembali somat dia. Ada pasang. Ya mau sercok. Coba mari tang tugas. Para ape ya. Karen kami rokok ba itu aja somat. Loh. Masih nggak baru gambar lainan. Jo pasti kemen apa matal pohnya bawa gambar nang Dina. Tak tahu apa, cek Dina adalah kawas si somat. Di rumah karep somat langgar. Nyepit ke bertang calon. Ada tak beres, cek torok ni kanan. Mat! Nyepit ke bertang calon dia coba karep lagi. Oh. Ketika kaki sama sanggup bareng Dina, Din. Iya, arah apa? Kaki lo tahu ya, Din. Cek Dina adalah kawas si somat. Lecek poh matal poh mat. Dina tempat umum. Kaki tadi hak larang sengkok mat. Bener si somat atau hak masang kepada Dina mat. Pakai sengkok di hak masang kepada dia aja. Iya, Din. Sengkok paham Dina ada tempat umum. Kayak mau labada gambar ya, Din. Cek pasangin pole, Din. Mau tak coba nak kaki. Cek tal bos segana aja. Jadi pakai ngancam kok. Saya nggak kayak mat yo. Untuk DPT yang bisa pinamparan ya lama. Yang bisa kelekes ya lalas. Oh, kari kisah kelekes. Sabi na doon ito. Yon. Dama din. Lamari sa baraki kapit ang gabari. Lemari yon. Bagus din. Berarti kay kikeningan lalaki ako. Tapi yon. Beri masalah si teka nyaman. Masalah apa din? Yung sengkok dia yon. Bimat langgar lo bukti masang kepada kaki. Bisa madangga larang masangtang gabari. Dis sa juga yon. Kau cakap kau si mat langgar kapi. Mungkin kalau dia yon beli sengkok yang kebiasa. Tapi saya beli sengkok yon. Saya fit kepada kaki dia yon. Aku tangkem paripit sepit malangga ya din. Iya yon. Kurang acorong kumat langgar din. Are tak ning torot. Seceduri kana aja. Terus rencana selanjutnya ada remar yon. Cari mat langgar dia. Tokol. Makibika kita ipaten. Dek senjeng dia. Selama pelan. Sengkok terolong atay lamat langgar. Oh, gua akan nyolong sengkok lo mat langgar yon. Ba, sa kuha kerja sengkok bika kita. Yang urusan aja yon tangguh lebur yon. Kau makan yon. Sehingga sampai gagal din. Suka buat yon. Kaki beceng naceng ninju berapa, Din? Karena aja harus tali salah ke. Kaki tak enggak ya. Rik bering sepin nyepi ke bertang calon. Oh. Tadi kaki pilih markina juga ya, Din. Iya, Mat. Arah apa kaki? Ya, monde yung mailo siapa baru itu. Masih bodoh merah mau ya. Beda apa boy pas laku atokar. Arya men sadin deh men. Romoro langsung ninju sengkok. Ya, me tak ninju. Sedang ke bertang calek.
Saya fi cepi. Soro siapa din? Kaki masang kempenungi kawas tang caleg. Lah, Mat, jangan banyak petaka. Cukup! Titi masalah caleg sih kebayi ribut ya. Mat, kaki bisa din tak abid sa kanca. Paskin markina caleg sih titi musuh. Mat, sengko tanya agak kaki. Pajar kaki dari calon saya bela kaki. Kira na cukup ngikunin keluarga na kaki setahun ya. Ya njok men. Ya, pernah kaki saya bela mi teleteng pertengan. Kaki boleh din. Oh, rere mana saing secara sehat. Benedan sebadana ngak kaki jia. Sambina apa? Mungkin karo masalah caleg. Ini pas teletik fanatik telu. Cering calon saya bela kaki nang tenang 7 kursi. Pas ken kaki kapir, ya buat meribut. Wes, boleh, bubar.